Poštovani gledalci, dobrodošli na gradski stadion u Somboru na utakmicu Srpske lige u Vojvodini 11. kola između Radičkog 1912 i gostujuće ekipe OFK Kikinda iz Kikinde. Gosti iz Kikinde nastupaju u sledećem sastavu. Broj 12 Mitrović, broj 2 Bajak, broj 4 Reljić, broj 6 Koštić, broj 11 Zeljković, broj 13 Nikolić, broj 16 Šare, broj 17 Đukica, broj 19 Pavlović, broj 20 Stepančević sa brojem 21, Miloševac. Na klupi sa brojem 7 Radulaški, sa brojem 8 Samanđija, broj 9 Ivanović, broj 14 Morović, broj 15 Daćimović, sa brojem 22 Krstić. Trener ekipe OFK Kikinda, Kovačević Nenad. Radnički 1912 nastupa u sledećem sastavu. S brojem 1 Štork, broj 4 Dučić, broj 6 Ristić, sa brojem 8 Mirko, broj 9 Kovačević, broj 13 Leđanac, broj 14 Juhi, broj 15 Katalija, sa brojem 16 Vasiljević, broj 18 Jovanović i sa brojem 22 kapitan ekipe Antonić. Na klupi sa brojem 12 Tojzan, broj 2 Petrić, sa brojem 5 Šveljo, broj 7 Avdić, broj 11 Đurđev, broj 20 Drvar i sa brojem 24 Miris Avljević. Šef stručnog štaba Radičkog 1912 Radosinović Igor, pomoćni trener Vuković Damir i predstavnik kluba Milotić Sreten. Glavni sudija meča Grahovac Aleksa iz Novog Sada, pomoćnici Kovač Strahinja iz Vrbasa i Nikolić Vladimir iz Lovćenca. Četvrti sudija Remček Ivan iz Vrbasa.
Gotovo tamo. Izmjena radišnog 1912 iz igre sa brojem 4 Dučić, u igri je sa brojem 2 Petrić.
su kadar. Zamisli da me snimaju da sam ovdje. Da pridržim stolicu. Šta mi ići, ti se zajebavaju sa mnom ovdje. Pa nisu ja ništa neki. Idemo. Idemo. Gledamo za radnički 1912, strelac Mladen Kovačević. Ako bude 3:0, ja ću biti da si navesti utakmicu, majke. Evo poneti. Rekao sam ti tačno. Celu gradu će ispričati da si navesti utakmicu. Jedva su me pustili Rašo. Jedva su me, brate, pustili gol. Slušaj, jer su rekli te postaviti. Ovi krivo nosa. Trinec Nikolić. Hvala za radnički 1912, strelac Dejan Juhik. Namestio se odskoče. Sad će malo satu. Ne, sad ćemo udariti odmah treći. Ne, on je kod Lidla. Evo ga. Ajde, kod nas. Neće ga pustiti, radi. Ajde da nađemo za pol vremena, ajde. Konto nešto uči. Neće ga Evo je pustiti. drugi. Jedni govor ti. Hadi Guro.
Cara. Leći ga pusti to. Nisi ti toliko jak konta da ga ne pusti zbog tebe sad. Ti si sebi mnogo uvrte u glavu. Distortirat se od tebe, majko.
između radničkog 1912. Iz igre izašao sa brojem 22 Antonić, u igri je s brojem 11 Đurđev. Također još jedna izmjena, iz igre izašao sa brojem 8 Mirko, u igri je s brojem 20 Drvar. Trener za radnički 1912, strelac Kovačević.
Izmjena Jelačkog 1912, iz igre izlazi s broj 5 Kovačević, u igre je s broj 7 Avdić.
Samardžijan.
Završena je utakmica, Radnički 1912, Ofka Kikinda 3:0, Strelci Kovačević u 17. i 47. minutu i Uhinku u 20. minutu.